إذا فيديو زيادة ما قصلتا نايتا قداميت كفال كوينا قطر 11 What is the economic system in the United States? Capitalist economy, market economy. أب حبرات منغستات أمريكا زلو قطبة وسرعات انتايو رئيس مالاوي قطبة قطر 10 What is the law? What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. ግዝአተ ሕጊ እንታይ እዩ? ኩሉ ሰብ ሕጊ ክኽተል ኣለዎ። መንግስቲ ሕጊ ክእዘዝ ኣለዎ። መራሕቲ ሕጊ ክእዘዙ ኣለዎም። ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ የለን። ቁጽር 13 Name one branch or part of the government. Congress, legislative, executive, and judicial. There's also the president and the courts. ሓደ ጨንፈር ወይ ክፋል መንግስቲ ስመ ኮንግረስ ሓጋጊ ኣካል ፕሬዚደንት ኣካያዲ ስራሕ ኣብያተ ፍርዲ ፍርዳዊ ስራሕ ካብዚአን ሕጂ ሓንቲ ትመርጹ ማለት እዩ ቁጥር 14 What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances, separation of powers. ሓደ ጨንፈር መንግስቲ ኣዝዩ ሓያል ካብ ምዃን ዝዓግቶ እንታይ እዩ? ቸክን ሚዛንን ይግበር ስልጣን ድማ ይፈላለ ማለት እዩ ኣብ መንጎተን ሰለስተ ዝተፈላለያ ጨንፈር ናይ መንግስቲ ቁጥር 15 Who is in charge of the executive branch? The president. ሓላፊ ፈጻሚ ኣካል መን እዩ? President. ቁጥሪ 16 Who makes federal laws? Congress, Senate and House of Representatives, U.S. or national legislature. Men እዩ ሕጊ ፌደራል ዘውፅእ ኮንግረስ ሰኔትን ባይቶን ወከልቲ ህዝቢ ማለት እዩ U.S. ወይ ሃገራዊ ሓጋጊ ኣካል ቁጥር 17 What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and the House of Representatives. ክልተ ክፋላት ኮንግረስ ኣሜሪካ መነመን ይበሃላ ሴኔትን ባይቶን ቁጥሪ 18 How many U.S. senators are there? 100 ክንደይ ሴኔተራት ኣሜሪካ ኣለዉ? 100 ቁጥሪ 19 We elect a U.S. senator for how many years? 6 years. ንኽንደይ ዓመት ሴኔተር ኣሜሪካ ንመርጽ? 6 ዓመት ቁጥሪ 20 Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. ሕጂ ሓደ ካብ ሴኔተራት ኣሜሪካ ናይ ግዝኣትኩም ወይ ናይታ ትነብሩላ ስቴት መን እዩ? መልስታት ክፈላለዩ ሓንቲ ስቴት ክልተ ሴኔተርስ ኣለዋ ካብዘን ክልተ ሴኔተራት ድማ ኣትሊስት ናይ ሓዲኦም ወይ ናይ ሓንቲ ሽም ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ